الباب الرابع دمبغال ناي بانغال باب ngal yewta en sitratul musalli fi heedugol juulowo heedode ko waɗata yeeso makko tawi koko hani mana ko hani ko honno waɗirta heedode nde. an abi juhaym ibn al-haris radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki law ya'lamul maru hara taƴitowo bayna yadayil musalli yeeso juulowo hara ono anduno maada alayhi ko fawimo min al ismi immorde bakkato e lette e probléme la kana o laatatono an yaqifande o daroto arba'ina e capanɗe nayyi hayran law haray no ɓurnomo moƴƴande min an yamurrande o feƴƴirta bayna yadayhi yeeso juulowo. si tawi ara taƴitowo yeeso juulowo no anduno probléme lette e bakkato ko fawimo o préfére to no daragol habbo juulowo ha o salmina capanɗe nayyi hayso habbotomo capanɗe nayyi so e salmina o wakkilotono capannayyi ko fanda ɗo kon ɓe wi tun capannayyi woɓɓe wi balɗe capannayyi woɓɓe wi lebbi capannayyi kono ko ɓuri sellude kon ko duuɓi capannayyi muttafaqun alayhi. wallaftu lil Bukhari wa waga hino yani fil bazar ka bazar alego hino winda ka bazar min waji akhara bangal go wo 40 kharifan ndunguji capanɗe nayyi hara goɗɗo no anduno probléme koni hakkude makko taƴutugol e yeeso juulowo hay so tawi ko yo daro o habbo o duuɓi capanɗe nayyi so salmina o waɗayno ɗum. allahu akbar. ɗum ko andingol en taƴutugol yeeso juulowo no mari nambara molana ɗum. reno ɗen accen hawjere taƴutugol e yeeso juuloɓeɓen woɓɓe en salminayi woɓɓe hara hino ruƴƴude woɓɓe hara hino timminde julde nden hara ɓe hewtiti woɓɓe hara hino darnino julde yimɓe ɓe ya taƴita yeeso ɓen reno ɗen immo. won aishata radiallahu taala anha qalata ɓe maki su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah landama fi ghazwati tabuka ka gere tabuka an sitratil musalli fi gayi hunde waɗetende heedode juulowo fa qala nelaɗo make mithlu mukhirati rahali ko embere lekku wiyete ko rahali kon kamɓe ari hakkude maɓɓe fe noon say si wiyama rahali haray andama ko lekkun konno kum fotata ko lekkun andanɗa hoorema fotay kum wo sogonal ni wo ko embere kum womo waɗi bere kun ɗon wallini kun ɗon yeeso makko hara yuni ko wiyete mande na be addugol kutumwal molanangal darna. akhrajahu muslim. wan sabrata bun mu'badi al-juhani radiyallahu ta'ala anhu qala umaki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki liyastatir yo wadu heedo dey ahadukum goddo mon fi salati ka julde walaw bi samin haysi ko dagal makko ngal haysi ko torsu on haysi ko waadongo yo ƴettu o wallina yeeso makko woni tun wata waɗu paɗe ɗen si wonara goɗɗum ngo ala si wona ɗum ɗon tawi goɗɗum kadi ala si wona ɗum wawi waɗude kono si goɗɗum no julde kaw tañƴini yimɓe taƴitaymo ko yo waɗu de heedode kan kadi so waɗali heedode kaw andi yimɓe ɓe reway si goɗɗo taƴiti yeeso makko haray ɓe senda e bakkatu ongoy akhrajahu al-hakim. wan abi dharr radiyallahu ta'ala anhu qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki yaqta salata al-mar'a hino taƴa julde neɗɗo almuslimi julɗo hino bonna julde neɗɗo julɗo few ida lam yakun si laatake bayna yadayhi yeeso makko mithlu mukhirati rahali haysi ko embere lekkum wi'ete ko rahali kun si taƴiti yeeso makko ɗon almar'atu sonnajo wal himaru e mbabba wal kalbul aswad e bareru ɓaleru alhadis haka hadis on hatti ɗum wa fino e muɗum alkalbul aswad wuri bareru ɓaleru cheytanu ɗum ko cheytane akhrajahu muslim. hino bonna julde neɗɗo sabu ko sonnajo taƴitata yeeso makko ma mbabba ma bareru ɓaleru. donc ɗum ko andingol en e goɗɗo si juula yo waɗu heedode sabu sa waɗi heedode ɗum tiki feƴƴiri ɓaawo heedode nden kala ko feƴƴiri ɓaawo heedode nde haray ɗum ɗon taƴitalima kono kala ko ɓisi hakkude ma heedode nde haray ɗum ɗon taƴitima. joni noon sa waɗali heedode haray a andi keerol ala noni no goɗɗo rewriri yeeso ma o haray o taƴitima par ce que a waɗa keerol. joni noon ko andingol en wo sonnajo e mbabba e bareru ɓaleru wo si ɗum ɗo taƴiti yeeso goɗɗo jaka haray julde makko nde boni kono noon heɓe ɓeyditi ka tafsiru wonde manna na sonnajo o ko so tawi woni sonnajo on ko fiilotoɗo bareru ɗum kadi na bareru o bareru ko so tawi woni ko bareru ɓaleru o par ce que bareru ɓaleru o ko iblisa noon. wala huno wodani mo kanko muslim annabi hurairata ko ƴetta e aba hurayra nahawa sifa o hadis dunal kalbi o kono noon bare jantaka ɗon ko debbo e mbabba mba wali abi dawud an-nasai an ibnu abbas nahawa sifa o hadis duna akhiri ko alday sakkitorde nden toujours bareru ndum wa qidal mar'a e embere sonnajo on kadi wa qidal mar'ati e eɓɓugol qimugol kadi sonnajo on mi mana kono mi inniri nane no wona sonnajo o sonnajo alegoy bil ha'id ko sonnajo fiilotoɗo
ko ɗum woni ko fanda tafsir mum on ɗon noon no juuti moƴƴa noon ɗon no yanña moƴƴa en wawata addude fo muɗum wan abi saydin il khuduri ko yen noddu ka numéro téléphone wawi humpitade e ko hedditi ɗon ko wan abi saydin il khuduri radiallahu taala anhu qala o make qala rasulullah sallah sallam nelaɗo make ida salla ahadukum si goɗɗo e moɗon juulay ila shay'in faade hunde yasturuhu nde o heedini ɗum minan nasi immorde yimɓe ɓen ida salla si goɗɗo e moɗon no juulude ida salla ahadukum si goɗɗo e moɗon no juulude ila shay'in faade piihum yasturuhu kum o waɗi heedo minan nasi immorde yimɓe ɓen ɓe mana si goɗɗo e mon waɗi heedo hino juulude no fewti e kum piihum ɗon no juulude joni noon fa araɗa ha ɗum goɗɗo goo faalama iwri ka iwrata sabu nagge yaagal e sabu majjere yaagal e sabu hawjere yaagal sabu ko ɗitati pusata goɗɗo e taƴutugol yeeso juulowo o faalama an yejji tasa nde o yawtirta bayna yadayhi hakkude yeeso juulowo on e heedode nde o waɗi nde haray ɗon kanko juulowo on yo wakkilo oɗa falyad faahu yo duñumo few ko duñatamo ɗon kon bonnatamo julde nden yo dartomo fayin abasi oya salike fal yo qatilu yoɓe piiru yoɓe beebodir ha hara o taƴitali yeeso makko ɗon hara o taƴitali hakkude makko ka o dari ɗon e mande nde o waɗi nde kono noon ɗum holli ko simo waɗi mande ka si a waɗa mande mi feƴƴay par ce que a waɗa mande tawiɗa waɗi mande goɗɗo wi taƴitay hakkude ma e mande nden heedode nde waɗɗa nde haray ko ya fontu jungo ma gon kalamo so dartike dartomo ko dartotoɗamo ɗon en tant que a huccali qibla on ma a wowlaali way no wayi waka wargol boddi ndin e yaare nde haray julde ma nden bonali nelaɗo make desa on fa innama huwa cheytanu on ko iblisa on ko cheytane noon hay so tawi woni noon ko wowlowo pular mako nene goto ma kono awa on leer ɗon o waɗi gikku cheytane ligoy awa muttafon alayhi wa fi riwayatin wari ka fillaye wo fa innama hu garinu on ɗon haray na kanko tunno mi mana himo wondi e goɗɗo mo wondi e ɗimmojo ko iblisa awa ligoy woni ko fanda andi kenen go iblisa aray naata e ibnu adama on ibnu adama wowla konngudi ma huwa kuuɗe tata na kanko woni wowlude na kanko woni howde ko natuɗo e makko on ma arɗo wondi e makko on ɗum woni iblisa allanatu alayhi wan abi hurayrata radiallahu taala anu anna rasulallah nelaɗo sallah sallam qala ɓe makki ida solla ahadakum si goɗɗo e moɗon no juulude falyaji al yo waɗu tilgawaji yeeso makko chey an goɗɗum ta goɗɗo jaɓu juulude ka yimɓe rewata o waɗali heedode fa illam yajidi ene hakke ko tata koyo heedode waɗe fa illam yajidi son tigi heɓal falyansib asan yo cikku tuggordu makko no yeeso makko yo ɗaɓɓu leggal o cikka yeeso makko si leggal heɓaki few fa illam yakun si on tigi ɗum ɗon kadi laataki si ɗum ala few hakke ko tata koye mande waɗe fale hutta hattan yo ciifu ciifol yeeso makko misal ko e jaaredi mako e mbumbu laydi mako e loope yo yaw o daasa koyngal makko ngal ma o waɗa hundu makko ɗum waɗa ciifol yeeso makko o faando ko ngol ɗo woni heedode hakkude makko e taƴitoɓɓe summa la yadurru hande kadi mo waɗi mande nden foti ko lekkum o fempi yeeso makko foti ko goɗɗum o wallini foti ko ciifol o waɗi la yadurruhu lorrata on tigi man marra bayna yadayhi kala taƴituɗo yeeso makko tawi ka ɓaawo heedode andi ande kadi a facilitani hoorema a facilitani population hedditiɓɓe akhraja ahmad wa ibnu majah ko yaltani hadis on ko ahmad e ibnu majah wa saha o sellinimo ibnu hibban walam yusib ɓe waɗali sawaba man zama on de suduɗo on fiɓuɗo annahu wonde hadis on mudutarabun ko lorritiɗo hadis on na lorritiɗo ko selluɗo bal huwa hasanun bal koni hadis on ko labaɗo wa nabi saydin el khuduri radiallahu taala anhu qala o maki qala maki rasulullah nelaɗo allah sallah sallam la yaɓuta u taƴata assalata julde shay'un hay hunde wadra'u duñe ɗum tigi mastatatum en mbeɗo no wawir ɗon mimana o wata on acci hunde taƴƴita e yeeso mo on wata hunde taƴƴutu e yeeso mon bonna on julde nden kala ko fokkiti taƴƴutude yeeso mon duñiri ɗum tigi noone wo no wawir ɗon akhrajahu abu dauda wa fi sanadihi da'afun hino e tugorde hadise on mbimana lo ere ay ko fanda la yaquta u sala taƴata julde ne ay la yubtiluha bonnatande idra'u ay idfa'u duñe waabo iɗu woɗɗi noon konko faandi taƴƴutugol hakkude mon e ka juulo ton ɗon duñe ɗum marti noon ɗum ko duño ton ɗum tigi ko marti noon ko ɗum woni ko nelaɗo faandi la yaquta u salata shay'un bonnata julde nden hay e hunde mimana on muufe man ko waɗata duñugol ɗum ɗon haray ɗum ɗon bonnata julde ma nden e sabu duñugol